Kurugirira ahari ya pasoni owentebe yo kubanza ow'ekyaro ekya Kasikizi Eldad Tibesigwa nagira ngo ababiraba batwire bine obutikirizingana aha nshonga ezirimu okugira ngo hina abayeni bejumbire mu bikora by'obushambani otireho na no kugira ngo batari kwikirizingana aha nshonga zitaka. Hatitwe abataka becyaro eki tugwerirwa kagwe ahubwo umushije bakweta Johnson byamugisha kushanga omukazi we natondora muhogo akakwata empango akamutera omutwe atumurye iguru omukazi akeshuka hansi omuharajiza izire kumuyamba nawe akamutera endije empango omuhara nawe akagwa hari eshahe ejo kubanyesire nizo ntwirikanga okushikaho twakwata ogwo abiri yakabira hansi twamutapiki bamutwara umwirwaro na n'omuhara twamutwara umwirwaro hati aho nko kutugwerirwe kubikiza byamugisa abuzuru butekereza no mukazi wewe bitarikira bamazira mwakire agera mwati yazuboye turanguhazamo butekereza no mukazi we akemara izaka kunaho nyenento amaroho kwezi akemara garikayo okwikiriza nakubura ateba ebiye byagera kugira ngo government abasarremu uburyo ngo kumena nanekeye umusiza no naza kurra mukasesaka nkahurra ngo umusiza omukazi we yamutera empango hamutwe yamwita Aine Mbabazi Christine omunyabuzare owanyakufa nagira ngo omukazi oyisire abirariyo mu kiyungu ariko hata muhogo ngo ari kugambira nasimu niko mushija kwija akakwata empango akajimutera aha mutwe emirundi ebiri. Masanga zizana stamari bazuya jinda ihega muhogo ya stamari naza kugitondo yanagamba sumu twareba musiza yataho mu kiyungu twamayeche naza kurunda mutenti mangu burizo ngwazo mu kiyungu naraya mempango ya mutera kuza kutenda naragaruka ya monjere ya kabiri kuza kweta basisita biza mukwate twasanga yatuye ko nyuma ye okurugirira ahari ba neighbor bagira ngo bahurira abana bari kutera enduru bari kweta abantu ngo babayambe bita bataka ko bagire kwikaho niko kushanga omukazi abyami omucyambo cyeshagama enduru tojyantirukira twasanga omukazi barahana bamutira ubare twabuza ngo habaho kibatabwakiti batugambira twasanga no museje atakozereke ataro umusiko mukora kubera najya kutugambira twasanga atakozereke nawe bamutemere karaine alhala byamiri twakenga kikekiro na nabantu bonka bibere batakubaza rebaje mbere ndahali mukanyikalire abana bayizana bayiruka nabagamba mutuyambe tata yita mama twayiruka naito twijana inga nito tubandizeho babiri kujya nangwa tubentuma bali munju twabanza tuwataha munju ntumanya niho bali kurora mutu tukubasanga makana kali katicha katwara ati mama aliyo kwenye matayo nafa ebye bikiriyaho ka Yesu Profits oriyo muhara wo mugenzi kandi nawe obwahati oriyo mwirwariro nagira ngo ubutikirizingana bukatandika obwo mushije yanzire kuguza itaka bito mukaza kanga niko kugira ngo kwihobwe ngo mushije ture nagambira mukazi ngo nayija kumwita omushaho ahirwariro Eliampara Health Center eya Kashatu kandi otenzire kugambira aha kamera nagira ngo omuntu otwirwa hirwariro ariyo mu mberambi kandi munatekatekwaho okuba anywire obutwa okurugirira ahabonero obwo ari koreka abutwa handikira amakoraga yakutekatekwaho yaba natebekanizibwa kutwara mu irwariro Eliacegegwa General Hospital kweyongera kutunga obujanjabi amakoraga gashakwa Edwin Zakampa ahabwa Sky TV omuri Chegegwa.